kopi teh dak. Naon ngopenan manuk bae ngelpong. Ari si ada gawean gitu bae ngelpong perubahan. Woi, eta ngomong Nyaho, karak make kopi miring ge. Woi, aya kopi ya? Boleh kopi ya? lawak mang. Harap ya ada sih kopi doang yang pelit aja kai. Mang masalah ulah. Ulah. Kopi mau diinum ku sia. Lain masalah mau diinum, Mang. Bodoh amat. Ih, mang ulah mang ulah. Bodoh amat. Ulah. Wah, ini gesek panas aja kopi. Ih, cak aing ge naon mang, eta kopi karena nyeduh. Aku doang mau dibere duit bagi ku kopi hidung. Oh nya. Oke, coba geseran tuh, Ed. Woi, kumaha ya tahun baruan jadi, Mon? Masih nak kamaran gitu. OTW lah, Mang. Ya, tewe lah. Di mah bae. Nah, kurang tahun baruan di nguyak-nguyak di saung baenya. Oh, ding nih. Dong nu boga duit bae sih ya. Gampang, Mang, duit mah milu be heula nya Ednya. Nya. Ah, tau harayang tau ya neng kecilun. Hei, ayo bro. Kamari mau milu ongko jing, Mang. Nyaos sia. Bodoh amat. Tak peduli aing. Sayang, Woi, Mang. Nyaho, tos sabaran amat sia. Betul, kita bawa tuh. Woi, Ed, lot di bela motong yuk. Maksudnya naon gitu di plot dia. Agak-agak pos ya ini seru ah. Ya serep, nyasap no lot dia. Woi, lewat mana sih latrinya? Di bela. Ayo teh kebota. Yeay, cek aing manaon be, sero. Coba teret. Capek aing lah. Capek guys seru. Istirahat bae di dia. Oh. Aduh. Wah, bobonya asap bedak. Terus ieu kumaha ieu, Mang? Pugus ya. Cenah ngajakan aing ka dieu. Saya teh kemana deh? Yang ke aing. Tuh aing. Bang numpang, orang dia tuh. Kulo nuwun. Orang ganteng numpang ke heula. Selamatan ya mah. Wah, akan ya main. Iya si kebobulen can datangnya. Nyaho aing ge nyungsep eta budak lah. Coba cusul nin. Ih aing halap aing. Agustus ya ada berapa? Ada rembung mah aing baru nyusul ya. Tapi tarangkuan si dirinya. Mau ada sih nya? Awas ya mana-mana. Oh, aing di dia. Mau ada sih ya? Ada naon baca bismillah. Ada pocong di merang nih.
amat ya. Neng, kenapa dirinya Neng? Ih, kok ditanya repe bae Neng? Neng kenalan ta Neng? Aduh, capek amat, Teng. Mana ya budak deh, aduh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Hai, tadi jelema lain ya? Kamu siapa? Orang apa, Pocong? Yang benar. Kamu pocong bukan? Ih, masa kamu pocong siang-siang keluar? Setara gua dong. Asar kamu ya, pocong gokil. Sia, badung nuturkeun aing sia. Tepa duli. Dasar eta pocong gokil ngalunjak hat kai. Ai. Kumaha teh pocong lupa tah? Wah, astagfirullahaladzim. Pocong beneran. Pocong. Budak kemana yuk? Aduh. Allahu Akbar. Dan masalah mau diminum, Mang. Minum, bulan minum. Gagu ya. Jos itu ya mah, baca dong hashtag tuh. Hashtag tuh tukang baju aing tuh. Bang Edi. Gas sedang punya. Lagi siapin pocong, guys. Ketin dua tah. Sebalik ulang mau motor soal. Cobain guys. Subscribe-nya dan komen dan like. Awas geng sentuh subscribe. Bukan geng.